Assalomu alaykum. Muna jer, Mekkedagi gostinitsa, otel. Undaycha aytganda bizning Qirg'izistonda hit bo'lib ketdi-ku. Qirg'izlar uchun bekar ekan, o yerda bir Qirg'izning gostinitsasi bor ekan degan gostinitsa mavjud ekan. Ko'ringizlar. Bunun eesini uşul жерде sat bizge dep hökümet suraganda men bekar bereyин, бирок Кыргызстандан келген конокторду тейлеп турасыңар деп ушуну өкмөткө бекер өткөзүп берген экен. Ээси Мухаммад Якуб Бек экен. Азыраак окуйсуңар менен. Жакыныда Бек Vakf Muhammed Yakub Bek. Naşul gostinitsa eкен. Telefonlarda hit boldu ayabay. Bardığız bileriz. 1, 2, 3, 4, 5.